Yemokwaba Adom TV bedroom health tips. Medindi fear amankwa tamaplo. Fasedama endpoint homeopathic clinic. Ejumeko yinti. Edi nkomo ya pomudin mu 5 minutes. Enyo bia was so boy wa pomudin nkomo twitwi mu. Emienu ndi nkomo. Enu nti na me kamfo ama se ya rebia ha wadwen a for doctor. Wonti ase bibi ye o wonti o de frame. Ono pe na meseko a obesa frɛ oba 0244867068 na wotwi mu nada woma o kyerɛ yade pa wuhia nkwa na frɛ teacher Kofi kura so obege so o ya de say dog ene mu akwaba ya na asepa na wotwi mu nti say yehwe complication wo ho ne ma kan kan se bia me hu sa science bi na bitwi mani a ehun so aso ne tese yo medase ye ka neuropathy said isi kyerɛ ye from na wotwi mu nyina no yakase o nerves I break it down and now nerves ya essay na nerves no bebre me na bese was ye na nerves no so ye de nerves no aye honam dua no I just electrical wires I wo honam dua ne ho en na boa ni pede se ni mi nya atenka na bi wo honam dua ne baabi bebre baabia atenka wo bia no ho nerves no en de sa de no en nti no sa nerves no e break it down wa e gina baabia nerves na break it down. See, you will be a friend say cranial nerve. No, when you put us in your dream. Say, no, break it down. And maybe no one, they refuse and the best way any paddles any. You will be a can say optic nerve, and no way any. Say, no, break it down. And maybe no one, and may one ye when you be good so one year. And as will be or cobe one year and poco black and white, as no, as a bock and a fog, and there's in any so. Obisu one in the diano, a one assume I become say cochlear nerves. Say no break it down wa eno no bo nse obu ha okasa wonte ana na so ba ko a ense ye no de okasa obeti de ase no okasa onte eno so ya de wo ene ye won nerves ni bi wo e katara ma se be kasa hypoglossal nerves say no break it down wa bo nse obu ha test ade de wonte o de adwane gu nanumu a asa abosia enti bebre no ano edidi because opese ne yafu ya makeke wanti test bia na ade ye hyenzo a wonte obi si wo hana ne nerves no de wona ne hwinim aye beka ne say olfactory nerves no na aseye ono so mpe bebiri no ano ade bon wa wonte ade ehwama wonte so wotewa water no kwa ade ni si hwa obi si hwa wono wonte hwe eno so eye ena obi wo aye wo nerves ni bi wo ne control hunam dua ni nyina wani kosua say ebo ekọ up and down wakoma se de yakoma na ebo ene o bladder no kra no a ebeboa sadwo so de wa obete ne ho nkon ba nyina your nerves bi e be kan say autonomic nerves and autonomic nerves ne e bi e kan say sympathetic parasympathetic nerves ne sa na ma no ene so ho toche ma e ma ho hyehyew bibi ne nam honam duanim honam yewudu honam ba bi wo so o kon achi wachiri nkasa wo sisi o joint no joint nyina ba ye wo ya obi wakra na ma watenka sha se e kofom ene nti oba bi wo so mini atenka ni kunu so ne mu a e wo nunu no wo ye de se ya o no so wote no hwe anim hwe anim no wo sere because on tv enti obi wo ase kan timi twa no bo ahu se moja e ba bo ahu se kan twa obi namwa na ne pabo a hye na se en na se no aworo ne na se ni se fom enti wote se ne na se no kra wonam fom a asa de wo shampa boa ni nyina no e kire se nerves no a break it down ya wo nerves ni bi wo ye to ase ye be kan se sciatica ene so break it down bo so wo to ase na hwon na wo to ase ye odu e ba wo sisi ni joint nyina no sisi no e ba wo nine nyina no etimi e ka wo to from kra na complications ye wo mini se nerves ni break it down a empem bebiri no ano e gina ba bi a nerves na break it down etimi de anifira etimi de associate etimi ema wo honam dua ni paralyzing itubobu abonsa ni bonkum so adwojo obi nifa so adwojo obehwemu no na nye stroke na de sa ade ne baaye enye stroke na de sa ade ne baaye na mom nerves no a ema that part of the body no enya atenka no na de no awu eti at the paralyzation and a nerves no se break it down etimi edeba end point to homeopathic clinic nerves yade a yedi mu akotene pa the treatment no edenti se we bi ne how anase yade bi how bia no end point gusu ye free scanning for prostate ojonso abema mu ye ya emu hyehye ojonso ne mu apa mienu wo chimansa na jonso na ba oba scan na ye free lab ye 300 cedis oba bo so me ba mi ensa na wonya menses de bia me bisa se moja ne hifa na yeko oba end point ya scan na ye free na lab no ye 300 Ghana cedis yade bi how bia no bo modern se obefre ye end point bi okuma se takrade tema
Techiman enzema ena ye obi so ewo takrade. Endpoint will be particularly free anopeya. Number ni 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, the doctor say, and then so addition would dear my ochna, Adom ne dum yasa kan yo hu. Neuropathy nkomo ye mfenwie nyame yadoma ochna enkwa ho de wo 5 minutes. Then check ye beto so media fear amankwa tamaklo. Akwabo west. Akwabo. Sa di seed ni me wo bi. Me bossa. Ya mo akwaba you should gugu enti mo amon ni adwuma mu sese me sure say by this time dey o dey di ade eni nyina ye me director no Sarah Blessing or pare and never be a wada ni jai ami sha opa ja sometimes so ho na utie nnwom ani me ye ode na mo ani age na boost you moral no na bibia ye kama ya mo achi biem titi obi afei na wo de wa fidie no ato ha no ma ha ye bedwam Adom TV 5:30 nearby. It's no more. Was he said 9:25. TV ne de ne gusu aye adwuma hodo. Ai baby aye drain no ehu hia ma me na endpoint Homeopathic clinic ase. Ne nti ene aye tumi enya doctor fo no won di nkomo e wo ya pomudin mo 5 minutes adwoada edikosi fiada. Nti wo waka ye ho free adwoada na ade unim se ye kasafa neuropathy ehu doga cheche de ma bebre mu ya tie bi wate. Na wuni mo yare a enku ofa ne number no a ne ya kan ene yare bia ha wadwen na wafrɛ no ye medi ho adanse ye mia menyonko a stroke bi a che no na chese watena ho a ene no call endpoint said no wote ho no say wa sorry ya wo nante ye bompa ye se bosome ba ko economy no so de wasa tie gina den ti say stroke a Dr. Duboaten wo mradaje ho ya admission wo stroke ho wotimi anya bra show ye fa na number no 0244 867068 nene ni enkommo me da sepa me di afia amankwa tamaklo